Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok chariba Northeast Dialogue ta chan Maibam na taram okchari. Ngasigi khanan naina na ba thamzariba topic ti Kuki-Zo MLAs demand Union Territory habani akoigi mamang dagi so akoigi object Manipur di chathariba ongoing crisis da hana na akoi Kuki community sing hai tare akoigi separate administration gi demand taram dagi akoi Union Territory demand amu olakpa aduga akoigi hariba nauna muk sigi statement se akoigi haukiba October gi tara marida Hill Areas Committee na akoigi laukiba verify tare akoi Autonomous District Council gi election se hausu pawa tawdana reiba sigi matang da akoigi committee ama khak sem ki bai tare committee sida akoigi mi kunna saba akoigi hauzik election tawdana leibani na moki administration je chalai bi yana bagi damakta akoigi temporary oina hai tare committee ama sem ki ba mi kunna saba hariba mi kun sida tarani panna akoigi hanagi former ADC members sing aduga akoigi experts sing ohen ba aduga lemhauri ba ani sina akoigi government ki nominee oina temporary arrangement tawbagi laukiba waref sida akoigi kuki tongan ba angle dagi ko yaning da badi myamam phongdorak pa lady aduga maroina akoigi kuki MLA tarana masigi yam kanna yaning da ba phongdorak pa sigumba thabak se akoigi unlawful aduga undemocratic oiba decision ni maram sinane koina Union Territory gi demand tala ibase havigi mokoigi statement ama hapsalak ba hai tare hiram sigi matang da mokoina thami be statement se kaya mu yamna reasonable oige oidagi habigi matang da ngi sikana ne nagadari ba topic se hiram sigi matang da khana ne na bai koigi studio da hoze election no leibiri ba guest panelist me taksage ahar bada socio political commentator oza pasangbam sonamani oza bon Northeast Window gi studio da taram nokchari Matang da ikai kum nazari bi imagi meiragi convener 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗗 Sujata ima Northeast Window gi studio da taram nokchari ahum suba panelist akoi Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson P Bankimchandra Meitei hoze akoi lambida lai habagi pawbi bi rei athuba matamda join to biragani ahan ba cdi ai pabung dalak chege pabung akoi gi mamang de Kuki-Zo MLA singna koi talamba se koi separate administration e makoi se makoi de genocide chatha bire duna makoi gi oiba tongan ba separate administration pibiramba PBU na talamba demand gi hosia mo koi Union Territory olakpa aduga haukiba koi gi October gi kun manga da hai tare 14 da laukiba decision do yaring da ba phongdok poina 25 October da mo governor da hoziki Manipur gi governor da makoina memorandum ma pisan ki ba memorandum pisan ki ba sida ADC ki Hill Areas Committee na laura iba decision se yaring de undemocratic oiba wafam ni maram aduna ko gi hariba sigumba undemocratic oiba thabam yam torok pasina ko Union Territory pi basina yamna tangai fade haba wafam thamaki ba swami tang sa pamong kamani yengbe chan ahamada adomo thachani elite kanagi Northeast Window gi stapuno pusu amadi aigi chan Sujata amadi lakadurbai gi muruk panelist amabusu malimata ber punam sena kokno jeri chan angak puni Manipur hai siga thoibas issue mayam singsham Hindi de yam phajaba wahi yam leine Manipur de Hindi ngang da bai tamaktani ngasi chin Kuki-Zo ni Hindi ngang ba tamaktani mohoi da napsan gribase mayam waru to ai watam khatang haige governor ki tamakta और आपकी मिस्टर मोदी का मिस्टर अमित शाह का गवर्नर के तमत गवर्नर मरम खना ने नवदी जाती है दी एप्लीकेशन से मकोई द मांगो द हायरक पनी न माई मरम खरा पंदवती सुंगा जा रहा व्हाट एवर माइट बी द रिजल्ट इन हायरक को सिगा मसे पाम द इट इज अप टू द हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ मणिपुर उल्टा चोर कोई कोतवाल को डांटते हैं मसे पंजाब दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न इंडिया पुनमक से मसे वही से हमने चटप करी हाईगे है बद्या हुरान बसे फार मकुट पुन्न पोरगा अदिगी मान मकुट पुन्न पुलिस की माई मखा द लेना थोइना कोई पुलिस त मुक्सन नंग नयु खुतगा से पुल्ल तौ सारि नंग योको होरे ngalage na thora nang mo kedauge है ना अदु उर्दू द फरि वही मसे हिंदी फिल्म त सुजावी वारी द सुजावी हिंदी की मसे ख्वाइदी मैंने पामनबा उल्टा चोर कोतवाली हाइब्रिड पुलिस की ऑफिसर्स एंड स्टाफ सिंह कोतवाली कवि उर्दू दा पुलिस स्टेशन से
अदुन हुरान बसिना जे लॉकअप त लेना थाना के मियोसिंग सिगा उसितन ए नंग तनई उसित तौन तौगनु को अइना थोरा के दोगी जेंगोन हाइबो वतागुम तवे एप्लीकेशन थारी बसे चीन कुकी जो मखोय से कनानो थारी बसे 10 MLAs including 2 ministers yes भारत के संविधान की मतुंग इन्ना वशक लोग लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली दा भारत के संविधान की मनुंग दा ओइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग दा ओइना अखोय एनी थबक तोबदा आइन काइन बा थबक अखोय तौजरोय अकाय थबक तौजरोय कॉन्स्टिट्यूशन सिगी अखोय पाइन वशक न हाइना तोना मोय से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ओइदिंग द स्पीकर ममंग द वशक लोगदना MLA ओइबने अदो ओरबदी अदोगुम मियोय ख्वाइदिगी थोदोक खंदोक मियोय सकनारब मियोय मणिपुर की लैंगाक 60 MLA से मनुंगदा मखोय की मखोय मथौदम अंगपद लेइबा मखोय मी तरा सिन अदुम वशक लौग्रबोय मतुंगदा मणिपुर से थुगाइगे हाइदन मखोय ने चतखरगा ऐ चीन कुकी जोगी अति टेररिस्ट लाप मियोय सिंह और मिजोराम दी जोराम थंगा कोई ओ अजि लालदोमा कोई अजि लेरिबा अमा लेरिबसिना मखोयने मतेंग पांगजलकपा मोयने हु कामजलकपा तौदिन ऐ मदुदि कयाबु लाना लौदे this 10 MLAs and including 2 ministers नखोयने वशक लोगरी बसे करी वशक लोगी नखोय assembly legislative assembly in the house before the speaker ऐ सुचैतरा मरी ऐशु मार्शल ओइन लाकपने अति टॉप स्टेट ऐ प्रोसीजर से करेक्टंग उबो फंगजे खंगजे चैतरा मरी हाइबसे स्पीकर मेनी स्पीकर्स आई मेट इन माय लाइफ नखोय मणिपुर थुगाइगे नखोय मणिपुर मचे मचे तहनगे मिते पुनम लोइने तुमनो मांगनगे नखोय न अंगम नोय पैसा नाम लोइने तांगे लोन पुरदुगो मपांदगी लाप चीन कुकी मयाम पुम इलीगल इमिग्रेंट्स मींस मखोय से मणिपुर चंग यादबनिया इलीगल इमिग्रेंट्स पाहु बांग्लादेश की कया लाई ऐसु बांग्लादेश पोस्टिंग अहुम लकलेर मनीना कयाम नवाई इंडिया द चंगक खोटपा हाइबे से मोय चंग मतुंगदा मोय से पनिशमेंट मतम खरा फंगगा मो इंडियन सिटीजनशिप त लेगे दे नेवर क्रिएटेड ए प्रॉब्लम दिस 10 MLAs including 2 ministers नखोय वशक लोगरगा नखोय ने टेररिस्ट तौना नखोय ने बिहेव तौरगा मणिपुर थादोगा चेन घरग नखोने मिजोराम द लेरग मणिपुर थुगाइगेने तौब मचेत पचेत तान थुगाइगेने तौब मियोय सिंगसिनम हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ मणिपुर आई बो माई हेड टू यू लेकिन आज मैं मजबूर हूं भारत के संविधान के मुताबिक आपके बारे हम चर्चा नहीं कर सकते ये मुझे बिल्कुल मुझे वाकिफ है आज मैं मजबूर हूं आज आपका भारत के संविधान में जो रखा गया आपके स्थान बहुत ऊंचे हैं लेकिन मणिपुर में 355 355 आर्टिकल्स इस संविधान आपका एक इस संविधान आने के बाद भारत की ये धारा आने के बाद अब आधे आपके पास है आधे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के पास है आधे हिस्सा उसका सिक्योरिटी एडवाइजर का पास है आधे हिस्सा चीफ सेक्रेटरी और आपका राजीव जी डीजीपी के पास से कौन मणिपुर को चला रहा है लेकिन ये आपका दरख्वास्त जो है ये टेररिस्ट जिन्होंने मणिपुर को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं जिन्होंने मणिपुर से बाहर जा करके 17 महीना 16 महीना आग जला रहे हैं और आपको गोले दाग रहे हैं मिजोरम से दूसरे स्टेट से उनके ऊपर मणिपुर सरकार ने क्या कानून और क्या विधि क्या न्याय संहिता आप उनके ऊपर क्या क्या इरादा है आपका आज एप्लीकेशन आपको ऊपर दिए गए वो कहते हैं कि इनको अलग से इनको आजादी दिया जाए इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए वो अपने मनमानी करेंगे आखिर ये चीन कुकी जो कौन है कम से कम राज्यपाल जी मैं माफी चाहता हूं मैं मजबूर हूं आपको अवगत कराना आप सब जानते होंगे लेकिन इस प्रश्न के लिए मुझे माफ करेंगे आप मैं आपको मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं मणिपुर सरकार मणिपुर का प्रजा और मणिपुर के जितने ये 10 आपके MLAs और मिनिस्टर्स इनका हरकतें वो इलीगल इमिग्रेंट्स को इनको भड़का रहे हैं और ये मांग रहे मणिपुर का 10 टुकड़ा कर दो हमें आजादी दे दो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आखिर ये कौन है ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स जो नाजायज आपका मणिपुर
पहले स्वाधीन थे 1949 में हम भारत में आए हैं। उसका पहले हमारे चुराचान महाराज ने चुराचानपुर में इनको 100, 200, 300 इंसानियत के खातिर उनको रहने का मौका दी। आज लाखों के तादाद में ये म्यांमार से, त्रिपुरा से, दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से आज आकर के इन्होंने बढ़ोतरी जनसंख्या अभी 5-6 लाख के ऊपर है। वो चाहते हैं कि मणिपुर को 3 टुकड़ा करे। किस हैसियत से? वही बात आई ना आपके राज्यपाल जी कि उल्टा चोर कोतवाले को डांटते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे इसके ऊपर? कुछ न्याय तो दीजिए। क्या न्याय देंगे आप? प्रधानमंत्री जी खामोशी है, होम मिनिस्टर जी खामोशी है, मणिपुर में आग उबल रही है। मणिपुर के हजारों की तादाद में 60-70 हजार इतने छोटे से राज्य में बेघर होकर के अपने मां, बेटा, संतान, अपने पति, अपने पत्नी सबको खोए हैं। भारत का सबसे बड़े पृथ्वी का जनप्रिय प्रधानमंत्री जी, उनका पास समय नहीं मणिपुर आने का। हमारे गृह मंत्री जी वो बहुत बिजी है क्योंकि वो ऑफिस सेटिंग को प्राइम मिनिस्टर की तरह रोल कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते हमें मणिपुर वासियों को, आप नहीं चाहते मणिपुरियों को, आप हमें हमारे प्री मर्जर का एग्रीमेंट का 49 का पहले जो हम अपनी इच्छा से या आप ही का आपका जितने रिप्रेजेंटेटिव आए हमारे राजा को मजबूर करके शिलोंग में रेड लेन में आपने बिजली काट दी, पानी काट दी, और आपको राजभवन तक आपने जाने नहीं दी, इनको कैदी की तरह रखा। जबरदस्ती आपका भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आके सही करो, सही करो, सही करो। उसी दिन 49 का उसी दिन ही जबरदस्ती करा कर आपको भारत में लाया। इसका नतीजा आज हम भोग रहे हैं। राज्यपाल जी, आप सभी का ये 35 लाख का आप माई बाप हो, अब नहीं आए हैं, लेकिन बिल्कुल आप सब कुछ जानते हैं। हमें न्याय चाहिए। क्या हम मणिपुरी लोग, हम लोगों ने क्या ड्रोन में क्या बॉम्ब छोड़े? हमने आर्मी के जैसे जनरल और खुल्लम खुला स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनरल वो बोलते कुकी, इन्होंने ना ड्रोन ना कोई बॉम्ब फेंके हैं, तो फिर किसने फेंके? तो प्रधानमंत्री ने फेंके क्या? ना होम मिनिस्टर ने फेंके क्या? तो मणिपुरियों ने तो नहीं फेंके, तो फिर आर्मी ने जरूर फेंके होंगे। इस किस्म का हमें बातें सुनने के हम तैयार नहीं। तौड़े पूर्णिमा से मोहन हजी राज्यपाल थारीब चे असे मसे मपुंसीद मोहन ओइरोइदब तौफैदब थबक असे हा अमदे ले लुपा चाम अइना तानबद ऐ पैसा 10 तंगी खतंग ऐ कानहरुस ऐ कानबदि फंगीदनको मधुनि मोहन तौड़ीबसे अदुना खोना राज्यपाल को हाइनिंग बसे आप दूध का दूध, पानी का पानी, जो सच आपके सामने जितने मणिपुरी लोग हैं, मणिपुरी मंच 34 हमारे जातियों समेत ये चीन कुकी-जो ये तो भारिया है। होम मिनिस्टर जी ने कहा ये इलीगल इमिग्रेंट से नाजायज, नालायक, मैं कहता हूं नाजायज और नालायक, जिसका कोई अधिकार ही नहीं मणिपुर में, वो हमें उल्टे हमें गोली बरसा करके हमारे जनसंख्या मणिपुरियों को घटा रहे हैं। हमें आपको खून का होली खेल रहे हैं। आपका होली कल परसों खत्म हुए, हमारे माँ बेटियों को, हमारे भाई, हमारे बंधुओं के इनका आंखों का आंसू राज्यपाल जी कौन उनको पूछ रहे हैं? इनकी ये आंखों का आपका आंसू दिन भर पानी, जिस तरह पानी पी करके आपको अपने आंखों का आंसू गिरा रहे हैं। सबसे बड़े हमारे ये एक फंक्शन है 3 तारीख को, जो अपने बहनों को, जो जिन्हें शादीशुदा बहनों को हम दावत दे करके हम अपने माँ बाप का घर में आकर के उनको हम पूजा करते हैं, उनको हम कुछ आदर करते हैं। उस फंक्शन से वर्षों में एक बार वो भी हम नहीं मना रहे हैं। तो राज्यपाल जी, आप हमें दया कीजिए। दया का मतलब नहीं, आपसे हमें राय चाहिए। आप हमारे माई बाप हो। इसमें इन लोगों का दखल अंदाजी देश को तितर बितर कौन कर रहे हैं? ओके पावो याम नुंगाइसे कोई हाइदी गवर्नर जी इजिप्ट गवर्नर ना कोई अचुंब से यंगबिरा कांदा कोई अचुंब की साइड लेपिन बसो पावो हाइ याम नुंगाइसे इमा द मुलाक चगे इमा कोई
तालिबा अखोगी गवर्नर द पिशलिबा मेमोरेंडम सिदा अखोगी तौरिबा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा अखोगी अनडेमोक्रेटिक ओइबा खोंगथांग से अखोई अदुकी मतिक हाइदी कनो कंटेम तौई अदुना हारिबा असिगुम्बा थोदोक म्याम थोलकपसिना हाइ तारे अखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली सिना अखोगी तोइबा ऑनगोइंग क्राइसिस सिगी अमत ngareba resolve तौनबा अमत ngareba ऑप्शन तो ओइदुनी मसिदा अखोगी गवर्नर न सो अखोगी मीटिंग चंगबियु हाबगी वाफम फोंदोकिबले इमा कमानी यंगबे चन मसे मतंग से मोइगिदी मखन मखन न तुनी कोई पोट नंबर फंगनब होनरकपनिन को पांबै पोटी दे थिबे वाने आदो मोइना यूनिटी ओइ दे हैब पोट से कोइ नसु दु ममांदगी एमएलए तरा सिना दुम तोरप ngатने दनको अदुबु मोइना तरा दा हाइब ngambegi शक्ति हेंजलकपसे मसी हेंजले से कोई असेंबली से को फजना रन तौदबा माइगी लेरिबा दुदा कई हाइतारे मेंबर ओरो को लेरिबा मैम दुना मोइगी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डिप्यूटी लेरिबा मैम दुना मोइगी असेंबली एमगी तवम थोको थौदांग से फजना लौब ngамद्रे हाबसे मोइ एमएलए तराना खंगनेबा अदुने एनी टाइम मोइदि हाइनिंगबदा हाइरिनेबा सिगी दमक्ता खोइगी माइगी मेराना दुगा खोइगी हानगी एक्चम कनो ओरंबा और खोइगी पाबुंग ओजुइनगा ड्रागास था पिशनदना कोतनगा तविदना को मोइ मथक्ता कइगुंबा खरदी हाबदि पनिशमेंट पियु हारगा सु मोइ हेता जेंदा थाजलु मोइ हेता कनो थ्रिजन तो मोइ हेता तांदो हाबना तेबा मोइगी लेजरिबा रूल्स तुगी मतुंग इना खितंग तबम थोपा हाइबदि मोइ 60 से पुलप अखोइगी स्टेट सिमगी ओइना मपी मपाने हाइदना असेंबली द पाबु कनो न खोइ तामोसना अमना जो हाइगिबा असेंबली द मोइ प्रॉमिस तौदना खोदना म्याम म तौरगा खोइ स्टेट सिगी मोइ अपुन मम्मी मफम अमने मोइ हुबुसना तरा दुना दु हरै दो ngarang दगी नते ममांग दगी दु मखन क्यागी कनो सिजनरगा मोरेगी टाइमिंग द सोमु खोइ स्टेट फोर्स थम्बे यारोइ का हेबा अदुगुम्बा ngangai मैम दो मधु कसिबोक त केमता तौदन लाकपनिना अदुना मरम ओइरगा तसेंगना मोइ एमएलए तरासना खल्ले मिनिस्टर अनिमसु यावरिनी मिनिस्टर फमगाय दुदी तसेंगना खोइ लैरिबो जुजि पाइरिबो ऑनरेबल सीएम नगा खोइना दु ममांग हाइबा अदु खतंग दसु मोइदा तसेंगना चन खलोबा आगांग से एगी चा से खोइ युम मदि चा फतब लेरगदी माना फतब पोतो तो पमतम द खरे यादे हाइबा मसु खंगनबा मथौता मधु खंगनबा ngambagi मोइदा शक्ति पांगल लेत्रेबो मोइ लेरिबो 45 रिमेनिंग सिना अदुना मरम ओइरगा मीटिंग हाइरक पताबनी ngang पताबनी अदुगा असोइबदुदा मोइना चांस लौबै वानेबा मोइना हाइबा पोतुदि खोइ अमरमदसु खोइसु दुम एक्सेप्ट तोर लाई खोइगी बोर्ड की बतांग दु सेलेक्ट तोबुदि बोट तोबनु भई हाबसि म्याम दुम खनरा लाप पोनी अदुदि कैसु काइदेबको अदुगा मोइना अदुदि इंक्लोज तोसलगा बट अदा तोरगा समझलकबदुदि मोइगिसु यामदा चांस लौसलकबदो मदुगुम पोतुदि अखोइ नोइना दि खनरिबा मफम मफम खोइगी चैनल खुदिमक्तदि अखोइसे सिगी मतांग खनरिबा अदुबो हाइरकपदै नंगसि पौता खोइगी लेरिबा असेंबली देगी कनागुम्बा स्पीकर न ओइरो लीडर ऑफ द हाउस न ओइरो कईगुम्बा मोइगी कनोदगी अमत वॉइस थोलक्तेबा मधु थोफम थोपनेबा अखोइना अदुगुम्बा थोपियो हाइबनेबा मोइदा ड्राबांग नेउ नहान ममांग दिल्ली द चतना वारी सनरे मोइ उनरे खोले शक्ति पुरंगनब सिनजे हारगा मोइगी नमु अखोइगी लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन अनि ने याद्रे हाइबगी पोत चले अदु ऑर्गेनाइजेशन अनि दुसु सेंगना हारबदा अखोइगी नॉर्मली अखोइगी चम चम थोप ऑर्गेनाइजेशन सुनते सुदे इंक्लोज तोबा अमसु यावरी हारे अदु तादी मधु सपोर्ट तौरब एमएलए तरा दो मिनिस्टर अनि यावना मोइ तरा दो कईगी दमता आइन की थोंग दो मोइ के दोई तौब ngамद्रिनोबा सिदि तौगे लो यारब ngатनेबा अखोइ बोंगनसु तौसल तौनिंगबगी वखल पोगदी मोइ फामिबा कांगु असेंबली द तिलिबा मोइगी पुलपना ऑपोजिशन की मोइ मंगा 50 दुनदी मोइ मानरगा दुगुम्बदुदि खतंग तौब यायबको हाइबदी एमएलए सिंग दुसु मेंबर ओइरिबनी को अदुदुना मोइ तौदेबा अदुना दि सिगी पोसे मोइ द सुंगारे एमएलए तरा सुंगारे ओइरोदबदा मोइ मथौ सुंबदा को लाई लाई सो दु याम हाइबने खल्लगा सुंबा काना दबद मोइसु तौबसे अदो सिदल आइन द थोंग लाप मतमदि मोइसु मांगनी सेंगना हाबद खोइना कागिबद खोइना सुम मीडिया द ताजब वादनी मोइ मोइगी हस्बैंड दी कैनो गुम्बनी का हाब मिसु यावेको अदो सुगुम मैम हिस्ट्री खंगाब पोसिद खोइना लेरिबो मोइ 45 अदुगा असेंबली द फामिबो कांगुसिना अदुगी सेंगना द खुजिक थोंलाइबो पोस मोइ बीजेपी की मनुंगी गातने बसी हारगा खोइ पार्टी द चंगबगी वानते ओइरेबा सिचुएशन सिगी मतुंगिना हाइबो गातै वानी अखोइगी सेंग मसरदा को मासु लोइमक तो येंगगा मोइगी पार्टी की साइड तो ओरसु मासु का खतंग दि थांगत मथौ तारबने अखोइना ममांग दे मोदु चंगजरगा हाइबो गातनी चेमसु पार्टी प्रेसिडेंट अद ओबेगी खोइ लाकपै वानी नत्रगदि से मनाक एमएलए तरास की मथक कईगुम्ब खरा पार्टी की साइड की तौबियो हाबसे सखारे तौग्रे दुमाय गातले अदन हुजिति मोइ अदो अखोइ प्रजान हुजि अखोइना खल्ले इसोरदि लेरिदना को मोइ मोइन आराम तौरगदि मासु नुपीनी
ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯉꯥꯛꯆꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ punsi mangdana loi leire icha myam yong handaki lansina kyam icha kyam mangan khare tungi future ogada myam ma aduga moina saida phamjalaga party toksul goi party president moi political gi dumaina loi sana sana dan leibase moi mathak ta su isor amadi leiri praja gi voice habase isor gi kholaw ni hainari bani aduna masin moi da soidana no punishment phangani aduna achombe step ta husu su moi lobby gi haragadi lobby ya hana governor tharapa ga moi gi memorandum do moi copy ma lawa kholaga dum speaker thaba dum taw bai na ha kano state ma thugai ge haiba polak sila ba sita bu husi ba ta khoi taw bongam na leire hai tadi moi puna mak se moi ni phumanga se huran ba na moi no husi thare hai ba pot sing se masi moi involve taw nga tani haira ge ba maramdi adugum ba kaya do haira ne hai bai ta mak da moi loksana ba manjale ba kaido ya phaba thaba ma taw matung da moi gi tara duna aran ba gi thaba myam changjalaga aphaba thaba taw myam sida kaido bai defense taw bongam dri ba ha icha sin nga si khunna pane haidana moi na kaptharak pa dudi so na ngai raga ka na honari ba ha defense taw na ba honari ba adu ba ta akhoi gi aphaba thaba khongjang jang chalo ba sarkar sina madugi mathak tu da mokhoi tara sina ara ba haraga moi mathak ti kai gi punishment pi bangam dri no ba natro adu tadi moi su yauna masi gi lambi gi aran ba moi na huji aphaba saraga akhoi si taw chalu ba de gi khoi gi hai ba myam se moi su yaura mane involve taw mane ba ko moi mamang da su khoi gi moi MLA tara de gi khara na su dum phongthok pa lei khrabani si akhoi da te ba khoi gi stay da leiba kangu su hai yawi haiba gi pot ama gani nupi ang khangna khoi gi lei si lei oina thabani kain tawbada khara ngang gi mamang chahida ai ta sen mai not stick no to hogdare ko anu mai na tawba lei khrabani da du moi su adum bagam yaw blas leba moi mag yaw dra ga su moi gi mari mata adu gi acho bo khara di involve tawre ba aduna moi madu na ma am da tree thowa ni haibai da mak da moi tawba ngam dam leba akhoi na kem ta tawda ba oi bata ra gadi kadobagi moi tarasna bobi plantation tawba khopa dugi moi wall of drug ki tawru bani hare apa ba ngata tawra ga ngasi phata moi na hare pa matam da kali gi da mata ain gi thong lo bangam dino kali gi da mata assembly de gi pothang pangam dino ba ado tani moi gi su phongdora ni masi gi changsalu ra gadi moi na su soidal ka thora ni khan bagi moi masi mukna lebne adura kana na wai praja khoi na wadra ba moi akhoi bu convenient akhoi bu tawne na thakat ki ba moi na ngasi tor pa de akhoi chai su myam mangre yung kaya mai chai huji uta ko bode khara ko ni ko taw na ngasi mafam amai gi area gi relief camp na mo ne kappa ga mabi te mapi tar hai re du de ba akhoi chakho bo to khna se akhoi yung da hanjan ba pibi ro handang chahi da ngam dra ga su mathang chai de pibi ro kai na nubi sing ko kappa bo akhoi ni nuai te ha ba mi su machan macha ko ngim bele do ni relief camp de le bo mai gi machan macha mayum pan ke ba am do su ko ngam do ni mo na su mo dang relief camp de le bo do ko bu na te bo su pam na ri se moi gi pan gi ba mafam da pan gi bu moi som kong ningang gane ba aduna moi yum da chang ba ne moi na pam jai se adu gi thapak tu bo moi to gi bangam dra ga ke do do no ha bani da adu ge khoi gi manga opposition de le si so moi su se na ha da moi gi rules book ta su yaw ja le complaint to bo ya ba gi poto moi su amata taw de moi manga ma na ga su taras na hai se yaning de akhoi di moi gi mathak te legal gi oba lobi yo ha be se moi su thangat pa ya moi assembly da moi su thangat te chin da ngang ngang na ba ne ba ado si puna mo si kanaro nun na chana su loi poi ha ba haining e bai di heng noi family lai noi gi loi mak lai banga tani ngasi phangi banga si mit ngasi jiri de gi la ga ngang ani duna kapi ba poto kem ngai te ha la ga moi gi kano du gi taw lak photo ngai te ha bani da adu gum ma mo to khoi ure so na iran dam si gi da mak ta hai dam thawai loi thana lai re du mo na si da mo na lim da tong da a hen ba chana lai re ba ha ga budget khara lo thare gum ba iran dam chafam lai tara ga kar ga da no khoi na chalu doi do lambi ka ai no ba se mu doi se mai kai mari red phul na thame khoi da adu ga sai se nok tana taw dana sai da aina hai du ne na mamang da su dum hai gi du ni moi na chali do delhi da khoi gi lan si na mata kai gumbam ta gi na te masa gi budget lok thaba chapo on ngani hai ba taw bo dum lok thara la is ne hoi kan na ba gi akhoi apha bani da su kai di lok thaw ba adu bo oi ni situation se han control taw do bo no hai bani ba khoi na habdi adu ko mati ngasi bo ka thatran pan lok selo bo mi gi November ta ngom chakho bo nu mi se thatran pa just mapung pha do ne ba sini kari dong na rage na moi gi media da ka statement piri ne na ngahale ga khoi gi kan na kai then pham bi la lom bi na wasak pa gi type ta to we ha ba do khongwa la ma kang ba do ko ha ba du gi type ta ngahale chong ngang ba taning dare ba khoi dem ta aduna ne ba khoi nang chawak ta na hairak pa mem se si hai da na su moi na waro bu su to bi kan ba to hom to pa mem ma le se roi khangna da na trong si discussion na pham na ri mem se si da phom dok na ri mem se adu moi ka gi khangde khangna da na hura me yaw ba kangung adane hai ne na masi haije ge ham bai da ngai se khoi gi
Brazamiana Pamba Tabok saying as about the Toroktabaki Brazamiam say Wargang as if over the Lerabane Kuitatra Hela Abakugi Kuisuku Draco Guineo Chacoba Masida Relief Camp Talibus in Sina Kam Gadaba May Jackson Juni Manafondo Prishan Muaze. I Matang said Dabankim the Lakjage Kugi Maruina Kugi Kuki MLA Tarana Governor the Memorandum Pisin Basida Hill Area Committee Loki Waref Tugi Yaninda Bagimatang the Pishan Bane Masaiza Laksani often say Kugi committee na decision ama lorok perhaps Kugi member Kradi Yarangani Aduna Tabida ID me Amakatana decision lobody Yaro doing Ado Hariba Lokiba decision say Kugi Yanida Bagi Tongan angle Mam the Giko Yanida di Fondori Adubu Masigi decision say Lorak Nabamatam the Yaukiba meeting from Pamtan the Yaukiba Sekanakana Yaukiba no Yaukiba missing to give Matan to get quick clarification period the Bahus of them lady. So I said the Alkamani in where I could. Sine Praza Miam Zina si Kangningiba Miam Zina Langaki Mapam the Hangi Wahang Miamse, Masiba boy Koi Paukung Pangdana, Tarani Panse, Sangzala Abani. Asuk Kimatic sensitive Oiba, Laibak, Maisa Peaba, Siguma Wapam Masitor Abhawada, Langaki Maigagi, Karigum statement the talked about clarification the told about Hibase. I call house the Pamaga Kanana Rabaneva for the larger interest of the state. Langak in a Kaidor Sina young easy. A Sigumba Mayam say, Masi BJP government Sina, a way Adum Tausan Regale Bayaro Yosi. Lan Loisalo Haraga Moina Lambi concrete Tani Bucaino. Lan Loisan Bio, no may Kapna Lepalo Haraga Lambi Coilas Taro concrete Tarani. Pokomoko on a Tainavasi. Daily Chatlo Lan Loisal Nava Wadi Hanaru Chatlo na Zatkraga Masideda Halaaga Kadi Lambi concrete Tarani, Harau Dogutona. Timing is that Mahana Tadoriba Lambi, same Doriba Lambi Mayam do, Karamba Prazana, Kadai the Zatpa Pangdori gave. A Siguma Mayam say, Ulta Pultayam Todabana Pani, Miam Siam Wanare, Aruga Equasi. Yamna unconstitutional oiba masigi lengak saswon sina chathariba niti niyom mayam se lengak masana su unconstitutional oiba undemocratic oiba adugumba unlawful oiba thabak kayama lepa leitana chathariba se ekoi miyamna uba phange adagi nakal amaromda kana no khara su amuk leibak thugaiba pamba kharana su amuk yam unlawful oiba adugumba unconstitutional oiba thabak tawrakpa matamda statement thorakpa matamda government sina tumina yengaga action amta lawdana leiba haibase madu support tawsan bane na akoina lawgani eba asigumba mayam se masi punamaksi karigi wahaudagi no ngasi akoina khana nei naribase masi hill areas committee gi wahaudagi ADC gi election akoi tawbagi tawdabagi asigumba mayam dagi neba sina takpadi akoina mapung oina yamna adomda indep oina changdraga so Masidida Akoina Kari Hining Grassroot level the lady ba Praza Miam se Sing Yam Nanungsi di Haiba, Singi Praza Yam Nanungsi Badis Haba, Koi BJP Sarkarsina Aduga Singi Praza Miam na Pangadaba right to Autonomous District Council gi Akogi right to Hill Areas Committee gi Akogi Moina exercise to Zagadaba, Moina enjoy to Zagadaba. Adugumba democratic rights mayamdo violate to bire haraga chahi mari hena ekhoigi praja miyam ji gi hak mat pire haraganda chingi praja nungsi be wari sari eba chingi praja nungsi ragadi ching the development purakpa pam taragadi autonomous district council gi akoi election se kaidobagi chahi mari hena tawdri no chingi praja nungsi di haiba chingi praja gi right na matpa aduga karino tawri se lan loisalo haraga Akoi landi sungam kham daba akoi gi honorable CLP leader na tattana akoi haibane Congress party na matam khudimuk ta sarkar sida suggestion pijabane both side ta both hills and valley ani sida leiriba akoi gi chairaga leiriba illegal arms mayam se masi disarm tau ana akoi repeatedly akoi request tawraga suggestion pira lakpane ba adudi si yada ba haibase lan loiba pamdri ba sarkar se Lan Kamo Habiadragadi, Lan Loiba Pamdri, Sarkar se. BJP Sarkar na, the saying a land loisan get Kantaragadi, a quay. Tawaga Ladiba, unwanted happenings, a Sigumba incidents mayam se, must prevent Oga Davaneva. Adu Taude. Aduna, Aya Laniba Puendi Carino,
unconstitutional oiba migi democratic rights to deny to bire harakanda akoi hilgi praja miyam sige nungsiba wahai dang ngang ba lambi du da sing lambi du phaja phajana sem dori ba sing lambi du da chatlu doi se kanano ba kanano ba chattori se hujik si sekmai lan thok pa ya da ba asugum ba matam sida imphal manung sida confine tawre harakanda akoi si sidai da ju manung da lakna raga thambadong na thammi ba akoi sibu kadai wai jaga da no ba akoi na chatlu doi se aduga timing sida lambi sembagi hoi lambi sembadu phatte haiba natte phai developmental project khuding mak ekoi welcome tawe congress party di development su yam pamjaba development yam tawjaba aduga party amane aduna development gi matang da tawrak pase masi yamna phai adubo mapung oibadi ahan bada akoi immediate step tawbigadaba si karino irang si loisanna ba hana hotna biyoba makhoi tara sina chap manana tumin na karino makhon thokta bida tawrami ba makhoi gi community gi damakta makhoi gi furup ki damakta moi gi welfare gi damakta tawri ba mayam se masi state ki interest thokta ba nation gi interest thokta ba oiramagadi phayeba national interest state interest sida akoi asuki matik chauna akoi saitheng piraba leibak ki mayok ta tawriba thabak sidabu makhoi tara gi mathakta action amta lawdaba kariguma wafam amta phongdok taba madusu makhoi gi party gi mi taret yawriba BJP masagi adu makhoi gi mathakta action amta lawdaba haibase party oina so BJP masa oina so akoi BJP party kaidawri hangninge ba adagi BJP na lead tawriba sarkar se sarkar sigi luching gi bo honorable chief minister da so masigi matang da kari tawri kari wafam leiba gi haibase akoi sarkar gi maigai dagi su khangninge party gi side dagi su makhoi gi stand khangninge asigumba mayam sina loina naisalaga thamgani aduga wa khara hek hairoga na hujik si kaidawni karigumba congress party na oisunu praja miyam sina oisunu thamoi gi oiba wakhalon khara hek phongdokpa matamda nataga leibak sigi phanana ba yai phanana ba gi damakta sarkar sida hena phaningdana suggestion pibada miyam sida makhoina uhalli ba sanari ba lila se haujuk hunaba gi matam natte hai congress party se sarkar sida karigumba amta haidana tuminna layo hairibra ba karigumba amta haida bida haiba haigani ba khodi moina haino hairso अखोइबु NGO रो कांग्रेस पार्टी से NGO राबा नत्रगा CSO रा नत्रगा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लाबा हाई बताबने हुजिक थो इज पॉलिटिकल इशू ने पॉलिटिकल इशू हाइबसिदी पॉलिटिकल डायलॉग दरकार ओय पॉलिटिकल डायलॉग तवरबा मतुंगदा पॉलिटिकल सॉल्यूशन पुरकदबने अदुना मासी पॉलिटिक्स याम दरकार ओये हेक हाइरोगना राजनीति तौगनो राजनीति की मतम नत्ते मसीगी कंसेप्ट अमा अखोगी प्रजा सिदा पोकननबा इंसिस्ट तौरिबा चुहल्लइबसे सरकार सिदा वांग द ngang ba ngamdanaba सरकार दबो हेक वा nganaba टाइमिंग सिदा सरकार चैबा मतम नत्ते हाइना खलननबगी कंसेप्ट अमा सागलइसे सि बीजेपी गी अरोनबा लालोंग मखोगी माराल कुपसन बयान अनबनेबा सि याम हाइबा मोगी अरोनबा टेक्निक अमनेबा कैदोबै बीजेपी चैरगा लैबाकी एकनबो ओइदोरिबा कैदोबै बीजेपी दा सरकार ngangaga honorable chief minister da ngangaga कैदोबै मैतै फुरुप नुंसीदे हाइदोरिबा असोयबदुदि सोय हाइनि कैदोबगी सरकार दा बीजेपी दा हेक nganगुरबा मैतै गी एकनबने हाइरानी कुकी गा चमानै हाइरानी अदगी हुजित तो हुनबै मतम नते हुनब नते असेंगबदुनि हारिसे तंगलक्तबदैनेबा हारिसे अदुना लोइनमक्सी तुंजु मांगजु नाक येत पुलप चप्पगा मियामजे फिबुन नमगा थंबै महुतपुदे मथौ खर तौबियो सरकार से लेंगाक्सी मथौ तौबियो अदुना अखोई पार्टी ना तोयना लाउजरगा लाकपा इलेक्शन चही मरी हेना पेंडिंग थमगा अखोई मिगी डेमोक्रेटिक राइट्स मुथतले हायरकांदा मिगी कॉन्स्टिट्यूशन ना पीजबा अदुगुंबा फजरबा चतना कांगलोन मयाम दुबु सुमनम सासोनदा मोइना अपाम अपाम मियोय खरा खलगा अपॉइंट तौरगा मतम लोयरबा मियाम दुबु सांगदोक मोइना तौरगा सेमनिंग ओहनिंग मीदो पिक तौरे हारकांदा तौरगा चिंग नुंसीबा साबदुना यारोयबा मैतै नुंसीबा अमुक सानी चिंग नुंसीबा अमुक सानी मैतै नोंमगी सीबा लेप्ते मैतै मचा नोंमा पोथा नोंम निनी पोथा अम्मा अमुक सीनी अनि अमुक सीनी अहुम अमुक सीनी टेक सिरपदै मी मसिंग क्या सुरे मैतै नुंसीरदि मैतै हात इसे अमता लेफल्लोबा चिंग नुंसीरगना अमुक चिंगना थोइबा प्रॉब्लम मयामसे मसी अमुक सॉल्व तौहल्लोबा अदु पुलप तो पुंझलकांदा अखोई बोथ हिल्स एंड वैली सिदा पीस पुरक्तोय नत्राबा चिंग नुंसीबसु साबा चिंगनि मिसु लोइन हातोकपा तम नुंसीबसु साबा तमनि मिसु लोइन हातोकपा लोइन कापना हल्लगा दुम थंबा येंगा दुम थंबा कापनाबसु सुंखाम खामदबा सिकरिनोबा अदुगा शांति हंजल हल ओ हाइबा पार्टी द ओइना मोइना अमुक कैनो तौरी इरांग सागतपा पामबा अदगी सिदैदा पॉलिटिकल माइलेज लौबने हाइबा असिगुंबसे ब्लेम गेम की मतम नत्ते हाइरगा
moina to sanariba punamaksidi BJP masana ngaktaneba ai tentangna first round sida kaino amtanga point amtanga ai haja hoge akoigi hunaba hai hunari si kanano ngasi bhau tha tarani panse migi tang humdagi na ngasi bhau BJP da koina irang loisananaba solution suggestion tawjaba nattana akoi karigumba amata tawjadana full cooperation piraga asuki matik patience laina laksabane ba Prime Minister unajage Home Minister unajage nakoina lit tawbiyo aikoi su yaujage aikoi yaudra bhawbuda noina leibaki interest tawragadi kaisu kaide aduga all political party meeting tawbiyo haijaba khaktaneba cooperation pira lakpaneba ado makhoi internal party crisis laijabane ba moi masen ne bo hunari sing ha aitana moi masen hunari do hana topiyo ba congress no ta BJP hunba nate ba moi masen ne bo hunaraga nak pak tanar leirise moi manga taruk tim seme haraga moi masen pangun hunaraga leiraga moi masen kem tawra leire hara kanda somda mina wa amta ngang ba yada ba moi masen hana amta unity amta oi khone adu ju oi de aduga mina nataga prajana nataga any political party amana for the welfare of the state wa ama hairu badana BJP hun ba hek tahan ba si matang sada ba akhoi si yamna tanjamin ja khangda ba amsu tahan ba hujikti ya roi ngangani kaidobi ngangoi doino BJP hek ngang ga maitai nungsi de maitai gi yekna bane bu kaino BJP hek ngang ga sarkar gi asoi ba hek ngang ga Manipur gi yekna bane bu karino Manipur nungsi ba bo aduna leibak kanje haibane chief minister kanbalup adagi BJP kanbalup oina tho oiseba leibak oina kanseba as a whole oina leibak kanba misak amam oiseba ai sumaina thamjage okay ham ngai se akogi akogi government manung da hai tare akogi ruling party singe marang ta akogi unity hana leibase tangai fade haba ofum ne aduga akogi hoji pangthok tana lariba akogi autonomous district council ge akogi election sisu akogi 2020 da pangthok akogi mathangi 2025 ta de akogi chahi manga sugada bane asumaina akogi pangthok tana leibasu makogi democratic right to mat pani haba ofum ne pamung siga mari leinen ai pamung da lakchage akogi hoji pangthok tana leireiba akogi panchayat mikhal su pangthok tana leri masida akogi tongan ba akogi panchayat mikhal je pangthok piyo akogi function amata tawba yadana leri basigi matang da su akogi pen da basu myamam phongtoi swai sida pabung lakchani ngi sa akogi kuki MLA tarana akogi sigi health areas committee na lokiba decision se akogi masida yaning da bar react tori base makoina haidi masigi matang da hitare yauraga gan makogi oiba mot phongdo obadi kai loira kan dai khogi yaning de haba aduga masiga tanja saba yenga ga makogi tongan ba khogi union territory gi demand se hek napsalak ba gi pot se dum yauri masai se khogi tawre ngang ba tawdre ngang ba khoi kale fu kandre fu gi tap tane khoi leise do makogi demand se hujik fawba khogi tha tara tare hela ba se dai khogi demand se phangre hai tari moje moral ground da resign to budi kai haba wa pham ni pa won kama yingbe cham yam chum ngak tani ai chan Sujata CSU ki renowned activist amadi Congress ki akogi member lapil panelists ai cha ai now pukli punam this is a very genuine ngaktani akhoi se karino to gudur se lenga khaibsi mayam ga phopuna mu jingbi ba pakat pi ba akhoi be kanbi ba loina mama mapa oigi hainu tamakta moi vote lepaga kar asi manungda Delhi de leba BJP ka Manipur de leba BJP ka kari mukhe understanding lei adugi matak to samu mi tara mapan na samu sajalaga chief minister lotho haidan moi masin so manadabagi amuk phagi tabra achumbara kari no de su khangde drama ta ngai khre ai opposition hairi puram I totally support it nati achummani haibase government sajik mase khangdabagi yamna matam helba jani Kayam Queen Hajik government, the head of the government talk head of the state, sorry, head of the government would recognize the Kanana recognize the no, me tara Mapunsi the more refugee on a lakpa, Mapa Mapu Punamak, Laos the gi, Myanmar the gi, Thailand the gi, Mamang the Loin Tanthorogal, Moish Laboya, the Mini, Haina Koitan, Tanadana. Tanthuraga Bangladesh tani khar apurbo bongo koi matam du East Pakistan ko ri sonda khare chain gani Mizoram district ona Lusai Hill ko Assam gi district tra Nepal manung da amle muni madu khare chenjan gani Assam da khare ati mu lakani Haflong da khare mu lakani Nagaland da khare mu tagani Manipur da maximum mapan da laga puna mu se tawri moi puna mak sinit tawri base government of Manipur government of India khangbam thok
जानी मसे मकोई सब करीनो करे करम बल्लो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल दगा तौरी बस मकोई सब मी हाट पर न तो लोनी जाबगी मणिपुर असेंबली ना मणिपुर गवर्नमेंट ना मकोई सब लोन अधिकार लोनी पिथोक खरब जाल नमसे कोई खंगदरे मकोई ngasi bawse manungda masigi mohida matik chaba masigi dandi pidri base masik kari guno haibse mase ko chamam nare ko haibam khangde chumi mase present government da ngaktasu popi thabadeni khangde umang mayam kakpadeni khangde mase mayam punam hengalakpa masing hengalakpa sidi masi government da loan ai tai janar jora mamang ida amuk akhun mo chatpa tanjada chahi nifu yangai humbu humatra gi mamang da mohna tawriba plan mayam singse मिजोराम द लोने पुसलगा आदि ट्रेनिंग पीरगा हिंदी खर गांगबा इंग्लिश खर गांगबा मोय मी से मैक्सिमम मफम पुनमुक्त चिन कुकी जो से कौशल आधार कार्ड पिसनबा मकोदे इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड से पिसनबा लाइला हजीश जराम थंगा चखरगा माय मतम दे हो ललदोमा ना हाइरी आई द मिलिसिंग तरा सुरे आई लरिक तंबीरी मोय दखुना चाक थाई मफी मरुन पीरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोमेट्रिक का मोय तमुक्त लो खोले नो we are not going to do. अगर भारत सरकार नो से चीन को की टेररिस्ट सपोर्ट तो रहना openly. अकोई तौर बायोमेट्रिक का कोई मौज लो नुको तौर नई पैसा था दरो हाई रे. होजे मोन थारंबो पॉपी प्लांटेशन yes सजी गवर्नमेंट द 99% मोई अशोन ब लेबदु मरक्ता 1% अम खक्तंग दे आई मसे आई मोई अफो थोक तौर मसम ते हाई द यारो. आउट ऑफ 100 ता 1% ने हंदगी मतंग द पालिबल लेंगा मणिपुर द लिबसिना करी वखंदगिनो अफब वखंबदि ओरमगनी चिन कुकी जोगी एरिया द अयाम्बा पॉपी प्लांटेशन तौब पुनमक असे मसी हंदी मतंग सिग मोहन तौरमद्रब थुगाइरमद्रब फाब खोटप पुनब खोटप रिकवर तौब मोय थाब यादब पुनमक पुनसे पंगे पंगोय तौ फगे फौ परोय थौ समू दौन चलगा थुगाइदब जाते थानब जाते हाइन मन नैखाइरम सिमतदे आई थागले मसिबो तौरमदब तारबदे मणिपुर के पुआरी से पूरा ओंधोगा टेररिस्ट के लाइब पुनमक इलीगल इमिग्रेंट्स अति कंट्री दे लाइब पुनमक मोय से नमु ओंथोकना पुआरी से ओंथोकना अखोय से मखोय मिनाई दौना मखोय नमु तौगे तौरम हजि से मोय तौरी अच्छा फरे मसि तौरी यारे मसि से अखोय यारगे भारत सरकार ने खुद मणिपुर सरकार ने तौरी से मतिक चादे है यू थ्रो देम आउट न गवर्नमेंट ने अनुभव से पूरा अदुसन होय तौदे अदु मतकता होजे कमु चिन कुकी टेररिस्ट के मोय मी तारा member of legislative assembly the member oiraga anima minister so pishalli leibu punamok sira moina manipur siga lau yadaba duty tawdaba moyi mathau tawdaba se tawdaba ta natana atay state phammaga moina hu kapsallaga completely wrong narrative fake narrative around punamak se loina mokhina miti na khoi bahale miti chief minister na khoi bahale miti na khoi namdharga thamme makoi da मको क्वाइदी मिते जो कोई कोक से जाओ दबो कोई इपाई पुसे लेरम मजात ने 1952 द टी किप जेन को वो आईएएस ऑफिसर म लेरम में मार्क से चिन कुकी जो इंडिया द लाखो पुन मणिपुर द लाखो पुन लोइना मणिपुर सिटीजन होई दबनी हाई दुना मोई द शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट लोइना फंग दबनी ताउ नगा के कम्युनिटी न कोई म्यामसो न कोई सकेम खलौ दबा न कोई चाक सरुक तो मुल्लगा मको लोइना पुगी बने अकोई मिटे दे फंगदबा अजी त कोई ताली न कोई शरुक पुन तो लोन मुल्लगा फॉरेनर्स पुन मुसना लाग न कोई पुन लोन मुल्लग मोय आईएएस पुन मुस लोन पार्लियामेंट द मोन प्रेसिडेंट बुल मतंग न चीफ सेक्रेटरी ने एडवाइजर ने मार्क न मोय तोरगा समजलग शब्दो खोतोर मददि कनामते अकोई लेजिस्लेटिव असेंबली के करीम द फंक्शन डिफांग मोय लेरबनीना द पार्लियामेंट द थाग्र पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थाग्र पार्लियामेंट द पुथोए पार्लियामेंट द पुथोग लोरगा दगी राज्य सभा द पुथो लोरे एक those chin cookie jo 1704 दिन 1709 बु मनुंग द चुराचान महाराष्ट्र ना माना चुराचान पुर से गच्चर पतंजा द चिन कुकी जोगी बु सिंसे कुकी से खोंगसाई न कोन खंगन मसिन से मी चाम चरी चहुम लाप से नुआई तर मोसे लयु को लयु फर लय ले नोय मतें कोन लोगे हाई न तोर पुदे 1704 79 दि तोर पुदे से 6 लाख सुगे आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शॉर्ट्स अमदगी फोटो खर उजाहरी करी उगे फेरजोल
digi akui kanogi kuigi Churachandpur adigi kanogi kuigi Atinopoli khara area khara Kangpokpi khara asi punamang se jeng bada chin Kuki-Zo gi mohina laibu umang mayam pun se loina kathalaga 2002 da leramba only 5 to 6 house jum guba moi ching du leramba se ngasi di thousands jungle se pura kakhidana drone de kapo photo de log bada government of India gi makutta jogi moi anihum pungtum tel pumang manghiba loina umang loina pura tumna manghe madui lakpu ising duna pura chabda hu ole koisu cheng pho pura amatin dhina phangdatra madun loktak te chentherakni to mai turen dal barakta tarakni jiri chiri kaina turen leiri akoisi turen so pura punga pungtum but anyway amator pura Manipur government mit pangthok piro tobu chapa tobiro hojik tori pura haiti Manipur government chief minister leina chief minister da makoi ni chesha thadana governor the Mune Thaba Hore. Other government of India, the government of India representative, His Excellency Governor, my lady, security advisors lady, Chief Secretary Mr. Binit Joshi lady, Chief Minister Parimona Sightline Torso Taurone. Kanana Ashing Mono Kanan among Bono, Karina Toribasi, illegal immigrant sanction, Makoina, Lupa Lakmanga, Lak Toruksa Thak, Kudangi, or the growth Torga Tabak Sungto, Togan Ho, Kamjalaga, Pasha no Koilo, Tomjalaga, Mokoi salaries, Lavun Liba, Movi helicopter, Pura, La Liga, Torga, Mokoi plan, Mushilga, Muchaka Chin Kuki-Zo Sina, Adig Laldomagi, my office, take a Pamaga, Manipur, the Ho Kami, Punamuse, Keno, Kene, Ken B, Mayam, Puramutalone, surrender Togre, Akoi Manipuri MLA, Tarao Rebusu, Minister Tarao Rebusu, the Koi Nakung, the Kone Kachari, Akoi Noin, the Tawutal Koi Yarage, Manipur Tugaibu, Akoi Yarage, Manipur the Meitei Mem Halan was Akoi Yarage, Manipur Machet Tahan was Akoi Yarage, Chingdaliba Atigi, Naga community Nokusha Hogulu, Meitei Shingsha Mihatpani, Meitei Shingsha Puratum Nakoi Namtharam Mani, blatant liar, Nachin Thiba, Ado Pare, Moi deep Mihatpai Jatne. What the Manipur government is taking, why the government of Manipur not taking action? Yes. Why the Kuki Assembly, Manipur Legislative Assembly? What is your role? Why you are not taking action? Government get thabak tabu miyo yamam or private farm ni khangde. Government get agency thabak tabu. No manini humni marini lagta batab. Now the explanation is being issued. Karigino nang sumainton office ki duty de nang lagtir karigino. Karmain tawin na call ni haid. Sir, ay kudong chad na ana ek job with tobungam dabadi. O parado de nang explanation reply piro medical certificate piro kari piro haid wahangi. 17 months, 18 months, these chin cookie terrorist ki MLAs and the ministers. They are not born in India. They are born the blood of the Myanmar Burma, Laos, Thailand dagi Tanthurok Pumayam Singshigi illegal immigrants in Sri Lanka. Puntum tumna akui mayam su chatat na tobo se. Why the Manipur government? Why the akui member of Legislative Assembly, the honorable speaker, that authority? What happened to you? Nakoi se yaw na paisa share tobo yara bro. What kind of a sympathy you have? Is there no law, no rules, no constitution applied as and when somebody becomes MLA? You are wrong, I think. You are wrong. Everybody is under the purview and under the ambit of the Indian constitutions. Aduna ngashi mina hangi wahang se nohi karim ter khumam lite do. Okay. Akoi di kadawuni akoi di very simple akoi di nokoi apaw ngata ko khanmani. Enough is enough. Hajiti mase tobiro hajiti mone governor the che thajale chief minister boycott taurega undermine taurega that too mapun si the moi mase lamsi ga pok the mapa mapu pura lo refugee na la se poga MLA na by virtue ngasai scheduled tribe certificate mayam pumpai ta pishan gi bedo akoi mitei mayam ahal man ima singsilan lari heirabuni court han na jeng hudaba masun ti kip jenai hural manupa sin man home secretary or madige first IAS Manipur ni haye adumai taw na khotmana tawr mathang muthang tawr PR lakpa tanjar matham ga ondok tawgi base. What happened to those chief ministers, those ministers after 1952 na koi de kari torum ge phare birens the so koi thini cheresi. What happened to those the chief ministers?
aina khangput moirang koirang lermi aina khangput be sankishang lermi aina khangput ojaibu bisu lermi aina khangput kui gi yangmasu saijasu lermi aina khangput nipa macha khoje batam khra pulme na tai aina khangput ko alimuddin khoi piram apurmi ama ama tong purmi hai mokoi mem pur nokoi de kari tong leram ngi matabda nakoi ni yamna nungshi budigi nakoi ni yamna freely thadok budigi nakoi shu saruk yab natana nakoi shu adu anyway hogre kari de togani si humi do mo hingan basing amoy bharat sarkar nakoi ne tawri se kari nakoi khangde haite governor the che se tharabani na governor na forward togudari in what ground hide akoi togudari jengadori adu ngasi bose manungda akoi kari no khangde de under cover the kari tawna what the government of India is she wants to do हाइवेस कोई मसेज करीसु खंगदे शेन खर पिथरागा जुम कई शाबो कोप तो बाइदे दैट इज यू आर बाउंड टू डू शी हिलमियो सिंगनमि कुदगी बम थादरिबो खोलिबो पुन मसेज सु आर्म फोर्सेस मो अखोय अगेंस्ट लोइन चक्रे एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया मेनलैंड गी पेपर पुन मखोय अगेंस्ट लोइन चक्रे why Manipur government why Manipur CSOs अखोय मोबे कंफर्म तौदेबा अखोय मखोय कंटेस्ट तौद्रिबा करीगन अससो लाली इवन सुप्रीम कोर्ट मखोय बिद फ्री लोइन थादोक पिगरे हाय अदु करी तगुनी अखोय से करी नखोय अखोय मसे अमु मोट मानदबा CSOs मैम अंडर वन अम्ब्रेला पार्टी में पुल्लगा आई चानपा कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव मन हाइवे वेरी वैलिड पॉइंट ने opposition there should not be opposition on ruling Manipur belongs to every section of people without CSO Manipur government you cannot do anything CSO the role pick them ne CSO's advice log them ne ha adu CSO listing no group te leibe ja roy under one umbrella da sarkar bu suching hat piu asoi so putok piu adigi opposition parties ma musulun punjilan biu he was the tonga aeroplane amada tonga mi kunna kunthra ma plug pun chalaga no any respective of caste creed religion party pun mi chalaga assam all assam student gi issue gi matar 1986 ta chief minister na look pun lo in aeroplane wire chalaga lo in prime minister unaraga lo in compound wari shaido adu mind to do okay there should not be opposition we do not opposition they are very important people okay they are the eyes and the ear of the people the government lana lobby gano hoi ware haibam khangde tobu jaba tobu national highway 37 national highway 2 belongs to government of India kari gino no koi na bharat sarkar no koi na koi thing ni bese kari no akoi chin Kuki-Zo terrorist ta akoi me kishu haide national rashtriya mark mase akoi national ki akoi gi lambi ni na koi chalan na natra na bharat sarkar नंगे 18 लाख 20 लाख आर्मी में हम कदों करेंगे आंखें बंद करके बैठे हैं असम राइफल कदों करेंगे पीसी अलेक्जेंडर हाइब्रिड करीनो नो पीसी नायर द डायरेक्टर जनरल असम राइफल के ओरम में असम राइफल थबक तो दे है बिसे मसी मरु अमन लेर में करीनो माने रिटायर चखी बगा नहा लेर मांग करी है गिबो चीन Kuki-Zo सिंगसिना नखोई ड्रोन सिजना बनते नमई मखोइना काप नते समाइन तौना तौखुन हाई से how this PC Nair fellow how dare you say it Lieutenant General you PC Nair अदोई दे अखोइना शु तौद्रे चीन Kuki-Zo की तरफ आपका निगाह है आपका दिल इतने को भाईचारा इतने क्यों है अब भारत वर्ष का अब कमीशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल इज वेरी प्रिटी हाई और but was that taught in your academy that the Manipuris are they are the main enemy of the nation and have you been taught in that way that is the reason Assam Rifle they mum they close their eyes they don't take any action aduna PC Nair go miyo na bho army general na bho makoi me na bho akoi sibu main enemy jong na muna lay na jeng butar di Manipur langal pa si miyang chang biyo tayo na ko you have to open your mind and you have to keep your own own opinion you have to be vociferous sometime with the government of India you cannot bow your head without you now who is going to run this government there is hardly anyone now who can run the government at this juncture phari adu so koi yarage aduri thau to biro okay that is what we mean chief minister we request you
you don't divide this, the oppositions are ruling on other. Take them in one aeroplane, stay there in the Manipur House review. Prime Minister, unatman pick a koi ma'am the habit. Takshan view. I will something thamjig. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA 10 ꯀꯨꯀꯤ MLA 10ꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯥ 10 ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯇꯤ ꯐꯪꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯇꯥꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯈꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ 60 ꯐꯪꯈꯤꯕꯗ 10 ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ 50 ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ 50ꯗꯨꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ 5 ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ 45ꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ NPPꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯁꯪꯋꯥꯗꯨꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 5 ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯁꯦꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯔ ꯌꯦꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯪ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯦꯛꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯊꯥ 19ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯕꯗꯨ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯈꯠꯄꯅꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯥ 19 ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ तसेंना अचुंबगीदमक लेपकप्रासु लेपकते को अदुगी लेरिबस अखोइगी सेंट्रल फोर्स मैमसिना मोय यूनिफॉर्म कांगुना अचुंबगीदमक तौब्रासु तौद्रे को मसी लाले हाइबा पोटसिदा अखोइगी लेरिबसिदा फ्रुप कुंथ्रा मरि लेबिस कुंथ्रा होमदोय लेहोबसिनादि मोय तौरिबा पोटसे अखोइ यानिंगदे हाइबसिगी मैम अमा प्रजागिदि लेरे अदुयैदुदा अखोइना हाइना फम्मिबा सेंटर लोय तोखरो पार्टी लोय तोखरो हुजि हुजि अखोइगी स्टेट किनी हाइदना फम्मिबा मोय निफु मंगासिसु मोयगी मनुंगदा अमु नहान 15 मोयगी अमा अमु गेम प्ले अमु मैम उनरे मदुगी गेम प्ले दुदा साइन थोलकपददि हाइबा अखोइगी कोई चीफ मिनिस्टर अमा को कोई मिंगोन अदुम हाइजस को सुकाइते मैम सुर खंबा गातने कोई बिशोजी के साइन याउ दे तौनदना वायरल ओइदना तौरिबो पोतो नेक्स्ट दिन अमा ख आई मीडिया दो उजबनी कोई ऑनरेबल सेम का दुम तौमिनबो उई अदो मा मसामंग नसु आई आइडिया लेते काइना खुमबगा यावख्रे अदुनेबो सीनेबो खोइन हाइना सीगुम मैम से तौबो तारगसु प्रजा दु उथोरकनोबा प्रजा से हुजिक लेरि याम वाना लेरिनेबो हुजिक 19 से चिंखोंग चिंग्यादा इमाई बिल सिंजे सोरोकते हिप्पी है
ko sida mu khoi tawde da Manipur si chako bolak pa matam dam loi ma kapnari haba I cha sing na budi khara kauni khoni haba ge ma di thoe thoga su pen da ba mayam am di leiri ba su ko mayam am leiri relief camp da leiri hoi handa ki akam pat ki khara moi keno da changhale khole kai na moi media da khara am di yara ga laktana change khara male hori ka hai lehen ba phai ba phatte habna te akhoi na haina adu tawna lale hare ba moi na aram ba to halai ba pot sida kari gi do mak ta defense to bangam drino center da kari do mak to wa hai bangam dino haru raga na khong khut pulle haris na kari gi no kari gi do ki state amagi CM bu khong khut kai do pulla tam do no haba furup amana aram ba thabak to raga akhoi gi state minister sibu khong khut pulla tham ba gi athar kari gi no ba khoi honorable CM da su masa mang na hari 24 hour by sa moi wari phongna ri haire wari phongna daga di mana tawribo do achum boi tari center na su bire nang na toy chumi madu tari nang MLA tara se khoi BJP gi su bani minister ni to lotho kai na mana lotho ga su ma thagat kri ba su yai ko moi de haidar pangai draga su ai sa chumai taw dona achum gi tawrabani na ai di aduna minister ani gi pham sidi ai party gi su na tamna ai khutta le bani ai lotho ka haigo ba nu pa tho de dum ne ba ko na ai se aduna ne ba khoi na ngasi haijai ba ngasi mai khoi gi praja amana kai gumba mo wari ama ta sanaru ba taw ba matam da di mateng pang adu taw ena mayam sine heta adum mayam crisis thokne adu ngasi sarkar na chauthong chauna khoi gi hari ba moi tara sida moi gi tolo pidana moi gi fan pidana moi gi taw ba sidi chauna mateng pang ba na ta bra ba sigi mathak moi ni fu manga sidi khoi gi moi gi da ham minister tara du yon har ge MLA dung to thamba se ba moi gi mathak di kana kum na punishment pi gi pot am ta haidi se gi no ba khoi na chaw na mateng pang ba di akhoi gi huji lei ba sarkar da phami ba kangu sina khoi gi hari ba khoi bu hat ke tup ke mai ke mari chalan ri ba sida chaw na mateng pang gi ba sikari gi no sini da kana gumba ma tomba ma chawa ma taw ma tam da di adu taw ya da taw na khoi miyam su ngai re ba hekta adu taw ba adu ga ma na ngasi taw ba pot si da di miyam na su hai ba MLA tara na taw ba khoi imai mera na ngasi assembly da changsen ba da di khoi di police na pha da na adu gi adum taw re lai bi ri ba akhoi da seng ba do hai ba wa ne ba moi gi lobam thok pa moi gi su assembly hai ba se seng have the section court amagum ba ne ba madui da moi na taw da ma thok do taw hai ba gi wa ne ba khoi na akhoi ne hekta moi bu jien da thajalu moi bu hekta ka nu pha ba pulu hai बनते बा moi bu heta kano moi kano to lotho hai banate khara to bom thok pa nang na thaba ala mam to ni nong da somon ga tha da khat ayo no to esidi ayo no somon thale sma moi da su thao hai bane ba ko na hai bdi lao ra tra ga wai sa si logi su chang chang bai na adu kum bo to hai bai wa ne ba adu na ta na adu gidar adu ni noi fund do ya de noi des mis to ta bani upai leite noi na su bhari ba kai lei ba khoi gi mapan man de gi chang pa myam sin noi na tong jhen la ga lei re adu ta ni noi di khwai di gi acho bo legal oi bo thabak to bo kang hu ni noi tara se gi mathak ta khoi si ni fu manga sin to bom thok pa thabak to re hai ba gi ut lo hai ba ne ba adu da opposition khoi opposition gi manga du so dum support to je gi moi su dum law ga di lai law de hai ba di na te Bankimchandra ko adu raga su moi gi su lobom to pa complaint ama to ba gi moi member ama oi ba gi di assembly gi rule books te di yaujara lai bani na adu kum ba su khara to hai bane ba moi na ni fu manga na to da manga na khoi di thare hai ba praja khang lo ba nat da khoi hai na chum wa da wa hai na du so action da ka lai re bujiti khoi honorable sem de action tha tara ba game to da le khoi singyan ba chalu ba moi mari to ba matam de yengo ka na to da khut adu to bi ga no hai bani da banglo da law bu du na te pa mi on ground ma khoi ngasi lairiba khoi MLA minister mayam sibu akhoi lairiba wariba benefit area huji wa laiba se mai gi kendra gi minister MLA bauta thoidongna ko irang tholaga na ta di chapi bana te ba ko moi de dom 24 hour kai to ka na han subla yong khra indare haida moi kok tu ki to bode gi to boda punsi mangi dur aduna akiba mayam ma lairi hebanda mi pai ba adu angang mayam gi tension moi wakhal sing du na heng chaw pa kai oi du no ba azai de liba pi ba ngam cha mayam du kari oi du no ba moi wakhal sing do min wakhal da mi kuki na khaladra adu to wadra mama khoi kuki na khakada akhoi da bu hang po yaw ba ne ba bu bo khoi kuki na khakadra pick up angam mayam ma su leiri ha ba da hoji gi jing leiri ba jaga adu ta di adu kum bo do han step to pai hoji lising tare ki yum se karai da no ba sa du se adu so poti phajana law ba sa do center dai law ba adu khoi on ground si gi han stable oi na ba sil matung da akhoi smai na mai ke amadi smai na chang ba yare si mafam si di thajan do re haira kan da law tho ba nat ta da na si gi dhamak si gi irang si le helaga moi ta se na paisa ta lagi khlabra ba
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯒꯤꯗ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯐꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯋꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ ꯈꯤꯇ ꯄꯤꯕꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯁꯪꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯣ ꯑꯃ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯊꯥꯗꯔꯛꯄꯗ 90% ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯔꯒ 10ꯅ ꯆꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯕꯨ ꯆꯩꯕꯤꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ MLAꯕꯨ ꯉꯥꯡꯕꯤꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯆꯠꯆꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯂꯧꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ 95ꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯟ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯊꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯒ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯣꯏ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯃꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯗꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ 5,000ꯗꯣ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯄꯤꯕ 1,000 ꯅꯪ ꯈꯜꯂꯨꯅꯦ ꯖꯟ पैसा वेलू हंधन खनबगी वा नाते पुंसी था तरा नोमद पैसा क्या चंगेबा लिसिंगदुना कैदौदुनो हबा लिसिंगदु अइना हंधन खनबा नाते लेतबमतदि मदु याम चावबा पोनी अदु अरगस मदुना करी पेंदुनो हमदा लिसिंगदुना तेब मोइना पामिदि मोइ ngasi ningo चाकोबसे हाइबगी वानेबा मोइनासु इचासिंगदुना मारा खोइरंबा लाकपदगी पुनु नुसिबदगी को होय कौरो हाइबे वानेबा मथम मोइददि कमाइना कसु नुमारमते बमते नतेबा अदु इचासिंगदुगी ममा नुसिबा मचा नुसिबा मयाम दो खल्ला कांदुदा यानबा म तौनरगा हंद कौननी हाइबे वानेबा अदु पेमते अमते नतेबा मागी लिसिंगदु पलकबदा तसेंगना हाइदोप ngam सेंगना प्रजा क्या थमु चाले अखोय ngang खोइदा सुमाइना तौप खंगबनिने बोम नंजबा दइ नोमै मरुसिना बा तौब म्यामसिना कीदना तौबे वाने थमोइदे सिंगल लोनि सो लेनि को मनु हाइदब वादने हेबा अदु म्यामदुना मोइना प्रे तौप मतमदा लाइदा निरप मतमदा मोइ लेरिबा फम्मिबा कांगुदो फंगनिङाइदि लेरोबा ngasiदि फंगोइ सोरगेदि तप्ति तप्पि अदुने हाइदि थोंग अमा लोलगसु थोंग अमादि हांगबने हेबसे मोइ कावरोइदबनेबा को अदुना आराम तौबदो थबक तौब ngमगना तौबिरो मोइना लामबदो हाइदोप ngमबियो एक्शन खतंग तौबियो असेंबली रन तौबा स्टेट थातरान पंचायत मई चाकपसिदा खोइना मोइगी बजेट तै हेन करबा असेंबली दा खोइगी इरांसिगी मतंग दा काइगुम कोखला kana famna खरगेबा मधु तौबियो हाइबनेबा खोइना हाइबदि नाथौ तौ हैतरगना तुथोबा ओके हम नुंगाइसे अखोइगी चिंद खक ngang नतबा अखोइगी थबक ओइना पांगथोकपा प्रजा मियाना पामिबा से अखोइ थबक ओइना ओनथोकपा सिनि यामना मरु ओरि साबा वफमदुनि आई दाबंकिम दा लाक्सलकपसे अखोइगी लोइसलकपसु ओइना हाइतारे अखोइगी कुकी MLA तराना अखोइगी गवर्नर दा मेमोरेंडम इबसिदा अखोइ पीसफुली लेहनगे हारगदि अखोइगी यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली सिना अमतंगारबा पांबै ओइदुनि हाबा वफम से थमगी ममांगदसो अखोइगी अक्टोबर डेट 15 दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिलगा पेस्टॉक की वारी साबदि हौक्रे हारिबा वारी साबदु अखोइगी तोंगान तोंगान साइकी कम्युनिटी सिंगसिदाइदि वायलेंस के थबक से तोकनबा अपील तौबो फावबगी रिजोल्यूशन अमा ताकिबदि लेरबनी अदुबो हारिबा पेस्टॉक तो वारी सानाखरबा मतुंगददि अखोइगी लंदाराकपदि लेप लैत्रिबनी हौजिक फावबदि अदो मतांगसिदा लाक्चनिंगिसे अखोइगी हाइदी सानाखरबा पेस्टॉक से वहान थोक लेब्रा अदुगा अखोइ गवर्नमेंट तौरीबसना कइनो मोइ परफॉर्मेंस से हौजिक करी तौरीगे हाबा वाफमदे अखोइगी गवर्नमेंट की मरक्ता अखोइगी लीडर सिन्नबगी मतांगदा अखोइ मोइ मसेलगी मरक्ता अखोइगी यानदबा लीडर सिनिंगबगी वाफम सो फोंदोकिबा लेरे अदुइ तारदि लीडर से सिल्लगा अखोइ सॉल्यूशन से पुरक्पा ngमगद्रा हाबा वाफमदुनि लाइबसे कमाय थंबिवे दमके हान बता अखोइगी मोइगी पीस प्रोसेस होर इबने हाइदना दिल्ली दा वारी सानगिबदो रिसेंटली मणिपुर प्रजा मणिपुर खुनाइ याम उसितबा गी एग्जांपल ने बीजेपी ना तौरीसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मकना चेयर लौद्रगसो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ना चेयर लौबियोबा मोइगी कनानो करी पत्रा संबित पत्रा नुंग पत्रा दुना तौरगा सिदे लेबा के असुक लुग्रबा सेंसिटिव इशू सिदबो संबित पत्रा ना सिगी कनोसी चेयर लौबा याब्राबा कैदौबैनो बसी उसित्रिराबा मणिपुर प्रजा से सुक वानारबा मतम सिदा कैदौबैनोबा होम मिनिस्टर MOS ना भावदो ओरसो तौरमोबा कैदौबैनोबा सिदा संबित पत्रा ना तौरिसे सिदैदा कुनना सिदा तोंगाना कांगलुप फुरुप खुदिंगमकी MLA मिनिस्टर पुनिमो आदा चेंजलिसे माग उनरुनाब्राबा असियामा आई हाइनिंगे अदगी कनो तौरे हारिबा मयाम सिसु मतम कुइना असेंबली दसु अमत ओइना पुनमिन्नद्रबनिना सेंटर दा हंदा कौर इसिदि ए कुकी गिसु नागा गिसु मैतै गिसु पुन्ना राउंड टेबल अमदगा फमिन्नरगा
ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯃ ꯅꯥꯒꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯐꯥꯎ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯨꯗꯐꯥꯎ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ VIP ꯃꯁꯦꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯐꯥꯎ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯔꯝꯗꯨ ꯌꯥꯠꯄ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯆꯥꯛ ꯀꯞ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯁꯨ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ 10ꯗꯣ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯄꯤꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨ ꯎꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯊꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ BJPꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 2,000ꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯂꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯩꯊꯥꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯆꯦ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯍꯟꯗ꯭ꯔꯣ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗ ꯈꯟꯕꯒ ꯃꯥꯜꯍꯟꯗ꯭ꯔꯣ सिसु ड्रामा मखल अमनेबा स्वाई भेली मनुंगसिदा अखोई BJP सरकार सिदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिदी मैतै याम खनबने मादी कुकी यादबनेगा खलन्नबगी अदुगी कन्सेप्ट अम सागतनबसु अमुक तौरिएबा अदु इहो होना प्रजाना लोइन उबा फंगेबा हारिबा खुदिंगमकसे अदगी शांति लोइसलहनबियो हारगा सिदैदा पैकेज म्याम पुधरे हारगा सोमदा थोइबा रियल हैपनिंग रियल इशू सिदगी ट्विस्ट तौगिनबो होनायेबा असिगुम मयामसे महागना सानी ना हाइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसामकना हाइगिबने 13,264 हाउसेस वर बर्न हाइबनेबा महाकी स्टेटमेंट दा न्यूज़पेपर दा यावबने अदु सानी हाइसिना 8,000 मुक्की फरे लोइनमक साबा ngамद्रसु 8,000 सारगसो सादौरिबा जगासि कदाय वाइदनो अखोय BJP सरकार दगी खंगनिंगेबा मागी हानगी लैभमदो मरमदम मरै काय खुंगंगदुदा हंजलहनबा ngамदा तारगदी सी अमुक सारे सानी हाइरे सिदा इन टर्म्स ऑफ करोड़ कयानो अमना सरकार सेना कायधरनी सिदा मोइना क्रेडिट लौनबो होनरी अदु मीगी हानगी हौरकफम चावरकफम लैरकफम दुदा हंजलहनबा ngамदा तारगदी मोइना सादौरिबा युमसे इट्स अ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी नतबराबा असिगुम्बसे अदगी हानगी खरसु लैजगरे प्री फैब्रिकेटेड हाउस हाइदना टेम्पररी शेल्टर खरा अमु सागरे अदुदा करोड़ कया अम लोइसनगरे असिगुम माइना तौरगा अखोगी मसागी लैभम हौरकफमदना हंजलहनदबा पैसाना पंगांगदा मांगहनबा हाइबसे सि ngahaki mitrang tौबो चप मानैबा अदगी निंगोल चाकौबगी हाइरो लुपा 1,000 मसाई इने ना हाइबिगिबदो 1,000 हाइ 3,000 सुरे ये पीगिबा हंदक पीदौरिबा 1,000 जिगा 5,000 ने ये आई ओइना पीरगेबा 5,000 दो मियोइबा अमना हुजिकी चावखटलबा असुकी मतेक एक्सपेंडिचर वांगबा मतमसिदबो था 19 दबो 18 months ता हुजिकी मतमसिदा मियोइबा अमना लुपा 5,000 सर्वाइव तौबा ngамगद्राबा अमता इमेजिन तौबियोबा 5,000 था 35 दा लुपा 5,000 आई पीरगेबा आई पीजगेबा 5,000 दोने हिंगबा ngамगद्रा येंगसेबा करी सिजनरगा नोबा हिंगदोइसे हुजे असिगुम्बा ngahaki मित्रंग जादू तौबसे तौगनो हाइबा तौबिरनो हाइबा अदु सरुपुदी लानसि लोइसनबा होटनबियो हाइबा लानसि लोइसनबा होटनबियोबा अदुना हुजिक अमा टॉपिक सिगा मरी लेना अइना तेंतकना थमजरबदा अखोय कनानो ओइसनु आई पार्टिकुलर कम्युनिटी अमगी वा नते मैतैनबो ओइसनु अमनबो ओइसनु मणिपुर कैदंगोइदसु मचे ताबगी डिमांड से अमो ओइथोय
aduga any community sing na so khangjan bigadaba se Manipur da akoi machet tabagi sigi union tari gi separate administration gumbagi sigi dream se realize sung tau roi kana amata na su yaroi akoi nungsi chanana amato oina nungsi na hingminagadabane aduga amok akoi gi kaino se masi tawrakpa matamda sarkar sina madudi yani madu bhaudi yaroi si amadi noina haidu yai natraga yadi haiba moi clear stand moi clear approval or clear rejection do pigadabane sum phaba saraga chanai phunai naraga lairaga swai da blame game tawgadaba natteba asigumba mayam se akoi kaino taw haningde aduna asigumba santi loisalhallo hairaga akoi lambi semani haigi gumba adagi akoi hill areas committee gi sigi district autonomous district council gi akoi gi election se kayarak Manipur gi BJP sarkar na wasa ise assembly da mu wasa khre adagi cabinet decision amu kayarak lau khre BJP gi cabinet minister gai moi masen including chief minister himself yauraga akoi September da mu tawrani October da mu tawrani hai amam taw thara iba numit thara iba matam je kyam yame masi bau pangthok pangamde adu hujik nam extend tawre unlawful oiba moongda asigumba mayam sinadi jingi praja sing saurak patabane ba jingi praja yam nungsiba saraga jingi praja na yaningdaba sauningba unlawful oiba akoi gi anti people oiba unconstitutional oiba ngakta tawri se masinadi adum saurak patabane ba masi BJP sarkar na mogi divide and rule policy tawraga some political gains khara phangnabagi hotnarubagi mogi hidden policy khara do ngasi di mairik pidagi maijau bi haurakpane haibase ngasi di mayek laraba khudam neba thoiba thodok sina aduna tha 19 helaba haibase phagi natte leibak miyam siam wanare akhoi gi hek hairubaga mayam punna mata oina lepminagadamni amata oina lepminagadamni hai aibu chief minister ro natte misam praja miyam sibu common man si akhoi solidarity utto mangai re nungai taba pen taba phongdok to mangai re akhoi bu mantri ro MLA ro akhoi bu sarkar pai ri bo akhoi ga chap mana da or taradi akhoi ju mai phambam du phammurage ne chief minister gi phambam du phammurage secretariat ta mantri gi phambam da akhoi ju phammurage ba mayam chap mana na tawminagadabani amato in lepminagadabni amato in lepminabagi matam su laigani top na unique oiba moongda leader ama oibagi chap chaba lobam thokpa stand tawham thokpa thabak haiba amasu lairi eba yam phajaba moongda leibaki bhar jibo akoina loina pugadraba sarkar na pudong natro aduga akoi punna amato oina tawminagadamni akoina tawu yari baba hujik sarkar tawgodaba thabak jibo wahida yam phajadraba mana tawri myam se sarkar gi lengak sason jibo akoina jangjalurga secretary ta chi suru ya braba keno tawru ya braba hoi hayo ba phajana mayek sengna hayo ba wahida yam phajahan ba mayang ba punna chatmina hanba demand ba yaroi adu confusion create tawhan ba kawe ba real issue sidagi divert tawba kawe ba akoina tawgadaba natte me leader noina tawgadaba ne me adum aina tawre harakana yaroi ba adugi divert tactics to aduna tawbana yaroi migi mind divert tawba migi voice suppress tawnaba hotnaba achumba bu akoi lochannaba kupsannaba hotnaba duna yaroi irang se athuba matam dloi salhan biyo haibase masi BJP sarkar na noi masengi phammunari ngai da leiba kai base tawhan birano oido oragana oiro honorable chief minister Shri Biren na khangde kanana ne khangde adagi ma pamdre na sindok ningi ne thore iba mayam si ju thona leina guts leina ma oiba yaroi ai khoina oini haibdu ju amta haide ba kaimta ngamde ba si pisalure ada chief minister sinnabane na hairaga hala aga paumi myam hanga kana lol daga loina chiele amta ju khum ju ngamde kaino badubo adu leadership amagi quality ra ba noigi leadership munna bado akoi praja sida matha sa halakano akoi uhalakano yeningde ba praja usitaba ma leba BJP na tawri ji huje hairogana kano tawrokani ba aduna punamakse tension jarakanda aina hainingbade political gimmick tawbigano aduga yamna phajaba moongda miyam ga yam nungsina chatminna ba sabagi moongda miyam gi damakta lepa saraga miyam hat pa tawgano Manipur manghan ba tawgano haibase ai BJP gi mafam da thamningi Okay, I'm going to say, Hosik Riba, ongoing crisis, political miles, loan of Honabagi Mohutai, Manglum the Changsilaga, combined to the Nakogi Prezamiana Pang, the solution, the Purakpayana, Bagilambi, the Yapado Tangai for the Wafam, the Nekitami, say, going as it Tamzariba topic, Kuki-Zo MLAs demand Union Territory, October 25, Kuki MLA Tarana, Governor, the Memorandum Pisinkiba, Sigimatang, the Autonomous District Council,
Mikhal Gamari Lena Haitare, Hill Areas Committee in Larokpa, decision do Yanindaba Fongtok Pagi, Nama Laura Haitare Kugi, Union Territory demand Amamunap Salapa, Sigi Matang, the Kuhos Faugi, or any Hariba Committee to the Kugi Yakiba meeting to the Yakiba site, the Haitare, clarification period of delay tree at the Hosiglariba, crisis in the Haitare Kugi, main targets Haitare Kugi, Paliba Lingaxina Kugi, Irang Sigi Sholshanama Purak. Nabahona biba duga kugi Kuki MLA tara haitare including Minister Anis Kugi Namkuna Toriba Tabak Sings Quina Manipuri integrity to Gaga the boy tara the action local beyond Mayam so higher the lady Bane Kugi Masigi Marie Lane and Haitare Kui transgender Malem Tongam so Kugi Kongjang Junction Kiba later when Haitare Aduna Fabioina Ladybug crisis the Mayana Pai with a Sholshan Prokba Masina Tanaki Prezamiana Karigumam the Pamba later body Yamnungai say Kugi guest panelists at home Asigi Kugi dialogue Thorum same of Far people Damak to Sua Papung Sonamani, Bankimchandra Meitei, Yamnungai J, Tagapa Fongdok Jari. Matas the Norris Window Sandoxa, but Norris Dialogue Russian Jeremy, Tabi Singbo Omukahana, Kurum Jari. Paisa yamna leijataba mi singi adi lairap singi damakta yamna kudongsai When tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajana soiba khotba kemta leite phajana tambi Hospital amada doctor amana mai pakna ba honarpa matamda haithoi singthoiraba paramedics amadi healthcare technician singi achauba thodang le JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT Diabetes Management Clinical Nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tauraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari I chose paramedical gi OTT department da second semester exam thajari yo the hostel visit ki khudong sabam le re ko aduga amana akon tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajana soiba khot ba kemta leite phajana tambi isagi lab matik chana leiba library matik chana leiba amsu hostel matik chana leiba na maram moraga hostel da akon hostel visit adum de chatba phange akoi loijadraga so adum nursing doctor singna akoi da lead tawbiraga ko akoi da takpi dana yam experience adugi experience yam leije Paisa yamna leijataba mi singi adi lairap singi damakta yamna kudongsai karigumba leitragasu adi sahigi scholarship chadum compulsory adum phange koi sida tambadage ana hoji fawba second semester tamakpasida agonda kaimta awaba haidi kaimata leite kaigina harganda akoida dum facilities adum phanghali lab ki facilities adage akoina khangningba hainingba puna hospital chatlaga oiro lab ta chatlaga oiro akoi dum tawe Institute asina piriba khudong chaba ase mayam purna lomina se purna tamina se khudong chaba mayam se lomina se mayam se purna tamina free counseling session amasung direct admission gi damak makha da piriba number sida call tawbiduna khudong chaba si lobiyo Ningol Chakauba amadi Diwali kumaida relief camp te leiriba ichelenau singna saba polam sing leibiu Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation na nauna branded tauraba sumna khaktagi lupa lising amadagina lising amaka chamri fawada mamal oiba combo gift pack phangbigani masida nimit khuding sizinariba dhup thaumai fi sunanaba kon fengnanaba haksang loinaba sapon final fajaraba bag amada yauri Amaromda State Handloom Expo October 13 dagi November 3 fauba Iboy Amasumang Lila Sanglen da pangthok jaragani Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Pauna Bazar na sinba mela asida numit khudingi sizinaba polam singi mathakta kauna liwa ihongi polam sing yauna Manipur gi relief camp lebe chile naw singna saba polam kaya ama uchagani mela asibu yengba lakpiyo amadi miyamna relief camp leiribe chile naw singna sem sajariba polam sing asi